Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1962 hashize imyaka 59 kuri uyu munsi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashyize ahagaragara icyo bise urwandiko rw'inzira. Inyandiko yashyikirijwe Perezida Paul Kagame bakavuga ko ari urwandiko ruganisha u Rwanda ku cyizere cy'ejo hazaza. Victoire Umuhoza n'umuyobozi w'ishyaka d'Alpha Umurinzi n'umwe mu bakize umukono kuri iyo nyandiko. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Yego murakoze Venuste Nshimiyimana kunyakira kuri radio yanyu, mbifurije isabukuru nziza y'ubwigenge y'imyaka 59 kuri mwebwe n'abanyarwanda bose ndetse n'abavandimwe b'abarundi. Urakoze cyane nawe. Kishishikaje cyane n'iyi nyandiko muvuga ko mwoherereje Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nagira ngo mbanze nkubaze, uru rwandiko mwohereje yaba yararubonye? Niba se yararubonye yabashubije iki? Kuko n'urwandiko twamwoherereje gutajya ku 23 za Kamena kwezi gushize, ariko nta kintu aradusubiza, turacyategereje. None se muri makeya ni iki mwamubwiraga? Urwandiko twanditse na Maître Ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza. Ni urwandiko rukuyemo ibibazo bitanu bikuye mu ngingo 5 tubona bikomere igihugu cyacu kandi bikuriye kwigwaho. Hari ikibazo kijyanye na politike, twashyiraho inzego z'ubuyobozi z'igituze mu Munyarwanda wese. Hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubuhariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu. Hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri Munyarwanda wese. Ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho FPR kimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'1999. Ibyo bibazo babyizeho, ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana. Twavuga tuti nyuma y'imyaka 22 birakwiye ko Abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibibazo twabikemura burundu. Ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo 10 agace ka 3 turavuga iti Abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabazira igisubizo. Niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero yafata umwanya akabyiga, cyane ko tunasanga aramusabyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu. Byaba ari umurage mwiza asigiye yabahaye igihugu cyacu u Rwanda, inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge Abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso, ariko yabahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka. None ibyo biganiro uvuga byo kwicana na Perezida wa Repubulika mukaganira ku bibazo byugarije igihugu, ko adahwema guhura n'Abanyarwanda, ko haba imishyikirano myinshi Abanyarwanda bagahura bakaganira, bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi Abanyarwanda biga ku bibazo bibareba? Nibyo murakoze, kuko hari ibiganiro byinshi nk'uko namaze kuvuga. Icyo kiganiro gikomeye cyabaye mu 1999 nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo. Ngira ngo wenda murashaka kuvuga bya biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa 12 umunsi umwe cyangwa iminsi 3, aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni babandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza. Birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nk'uko namaze kuvuga mu kanya. Itegeko nshinga rirabyemera ko Abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse, ntihagire uhezwa. Abanyarwanda twese tugahura kandi no twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo. Ibiganiro bizira imbereka, nta kubeshyana, nta kuryaryana, nta gukoma amashyi ngo turenzeho, ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo kuko iki kibazo cy'imiyoborere. Icyo kibazo cya politike nakivuze no muri 1999 barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga, ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite. Reka ntajya mu rugero, hari icyo nubize muri 1999 cyo guca urwikekwe mu Banyarwanda, ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka 22 bize kuri icyo kibazo. Icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari hari cyaro urwikekwe. Twicara no nk'Abanyarwanda tubwizanye ukuri kuko urwo rwikekwe rukomeza kutubamo, kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira. Umupaka ufunze hagati y'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu. Uru rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere, bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bumva bashake umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo.
kandi abantu bashobora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi. Urumva rero ikibazo cyarizweho ariko n'uyu munsi kiracyahari. Victoire Ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe, umunsi mwiza. Nongereho ko umuryango w'ibihugu by'Uburayi waraye usinyanye na leta y'u Rwanda amasezerano yo gufasha u Rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19, amasezerano afite agaciro ka miliyari 3,600,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Itangazo ryasohowe nyuma y'isinywa ryari amasezerano rivuga ko ari amafaranga agenewe gufasha ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imiti n'ibiribwa gukomeza akazi kacyo ndetse no gufasha leta y'u Rwanda muri gahunda yo kubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19 mu bindi bihugu byatoranijwe muri Afurika harimo Senegal na Afurika y'Epfo. Ijwi ry'Amerika. Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi radio yanyu Ijwi ry'Amerika izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yizewe y'imamo agasa n'imitima. Ijwi ry'Amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka, haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha, turayisangiye. Dusangira ijambo, dushaka agasaro kaburaga, muri Sanga Ijwi ry'Amerika. Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radio-yacu@gmail.com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama. Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere. Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe aravuga ko abagore 4 bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'umusore umwe baraye barashwe n'abasirikare ba leta bakorera mu Minembwe muri teritwari ya Fizi. Uvira ku murongo wa telefone ndi kumwe na Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Vedaste Ngabo, wiriweho? Ndagushuje nawe Venuste Nshimiyimana nasuza n'abakurikiye Ijwi ry'Amerika amasaha. None nayahe makuru dufite ya nyuma kuri ubwo bwicanyi? Amakuru Ijwi ry'Amerika rikesha bamwe mu baturage bo mu Minembwe bari bavuye gufata imirambo yabo babyeyi baraye barashwe, bemeza yuko abagore barashwe bose arabo muri lokalite y'Irundu, bari bavuye ahantu bita mu Giterane ku Kiziba, abandi bari bavuye aho bari bamaze iminsi basengera basaba nyine ko Imana yatanga amahoro muri ako karere, ndetse banasenga ko basaba igisirikare cya leta ya Kongo ko cyarekura Rutebuka Bonfisi wafunzwe kuva tariki ya 12 y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kubera icyaha yakekwagaho cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho. Amakuru dufite nuko hapfuye abagore 4 n'umusore umwe, bivugwa yuko barashwe n'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC. None abayobozi abakuru b'imiryango aho ngaho mu karere ka Minembwe bo babivugaho iki? Kuko abo bagore ari ab'Irundu, Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi wa lokalite y'Irundu Bikino Mitabu ashinja igisirikare cya leta ya Kongo gikorera muri brigade ya 12 ikorera mu Minembwe ko cyarashe ku mugaragaro abo bagore barimo ndetse n'umukecuru w'imyaka 78. Habaye ejo ku mugoroba batashe bagiye mu rugo bahura n'ingabo nyine za Kongo, barasamwa abadamu 4 n'ubundi musore bamusanze yicaye mu nkwano muri centre, nawe bahita bamurasarafa. Ubu nyine dufite imirambo 5 uri hano kuri Monisco, twaje kureka akarengane kacu, icyo tuzira tukizi. Twatakiye amahanga ntibatwumva, twatakiye leta ya Kongo ntiyatwumva, none tubuze ko tubira. Abo bagore barashwe bavuye he? Abagore barashwe bavuye, bamwe baravuye hano ku isoko, abandi bari bavuye hariya ku gitaramo,
aho bakorera amasengesho yabo nyine kugira ngo batakire Imana bereke n'abayobozi kuko bababaye bagize ibiki barengana biciwe abana biciwe abagabo bakavuga ati intambara ntibayumva intambara idafite izina ese intambara yoba mu minembwe igakurikira ubwoko bumwe mu bijombo nta bantu bagihari banabahari ni ku buce mu Rurambo abantu barahavuye hagiye bose bari kubwegera ahana mu minembwe nabo basigaye ku buce n'abantu bari mu kanogo kamwe abo bose n'abanyamurenge noneho bakavuga ati tugaragaza akababaro kacu dusabishe kuko amahanga yo turenganura ntituzi uko dusa turi ibiremwa by'Imana natwe tugomba kubaho kuko abandi babaye dufite uburenganzira bwo kubaho nico bazizi. Ubu yari Bikino Mitabu umuyobozi wa lokalite ya Irundu. None se ko numva bashinja abasirikare ba Kongo washoboye kuvugana n'abavugizi b'icyo gisirikare kugira ngo ubabaze nabo icyo babitekerezaho?